then mukuru wange chairman wa PLU kale no CDF Mozkere Rugabana na mtero milioni 6. So na bishop zo tinge na gama kuzanyesha zo nipasanazo milioni za airtime na mafuta kwa Uganda yona kwa elimu mu Uganda Electricity Distribution Company kale kaile na wao kandi taro bana ya ngabili tageze mabaroko ba mukabuzatiniwo wogire koli wanka bona kupakora ukabana baka bada Uganda mimi sawa Uganda ni vipi ngakumle zai tunapaswa sehemu ya president sasa na kampo kama yana bado minister wewe yetu na bana kanda namba tikwenda kusanga kwenda mhuru kwenda ukakole elimu yangu yonke so na mimi tingenda kwa sawa karo wewe nenda kwa sawa ka president kamenda kwa kozele tujja kusaba ka president akonya kwesengereza yetingenda kubahamiriza wewe kwenda kumenye mkuwerolera masindi kuyorona myanda university tahire excite tahire emirimu abanyo bagikaire mwatango bakora ari babarongo ngo badayeta bebiri mugasa we minister w'emirimu so tubindi bijya kuyiduka bijya kora ukosa ari kwibera kunyika government bene bitu bya gukora kandi kusaba nini abatakusupport government tujya kugamba rero kora kamunyaza sinasi nyakato mugerenya kwa nabuo tujya kwasaba kora mwigi bene wala watakwija kusigalira kandi leta bali government tukatera abantu abo tubaleke abantu basalewo kubaraba nibenda n'obo wakaru masini tesimbe baitu yanyaza kikika muberawo umwana wange kandi bona kabagamba chairperson wa NRM kama kuma Masco Princess ndio namugamba yetu kuja mu Rwanda abantu bamasindi besaliremo omurakobe bidomora ibira omurakobe mu naraba koya ibira baitu kusikira muri ngo buru yatongere akiki akaterera hayikuru ekikumanyisa mbere naraba mu bantu kandi nakolera abantu so tikale tukolera abantu so muzee tata ebiri bitwala ati ngenda kubachwera ti nikie milioni 3 onyongere owa iyo mirezika twara ikumi ibiri kitweka akuna ya 5 kabila baka Ngana tenyi sana karoli muno. Mwebale muno kuita eko muli muta eko okyo maze mulino Gracias. So mwete batugisa bishop. You have to be careful. Kweyanza Katonda olunaku olwaleero olunaku olubadde nnyo ate lubadde lulungi kuba tufunye omukisa bishop waffe n'ava mu dayosisi y'e Hoima najja atukyalireko wano fe abakatuliki ababeera mu Kampala. N'olwekyo olunaku luno ne tukozesa chance eno okukuŋŋaanyaayo ssente ezigenda okuyambako kuzimba eddwaliro ery'abaana n'abakyala e Hoima mu dayosisi y'e Hoima. N'okukuŋŋaanyaayo ssente ogenda okuzimba ekereziya yaffe e Manyangwa. Twagulayo ettaka lyaffe ye Manyangwa Gayaza Road Gayaza. Atwagala kuzimbako ekereziya nga bwe tuba nga tufunye chance bishop azze wetusobola okukuŋŋaanyira ne tusabako n'abaana obw'olumu ne basobola okusabako nga basoma mu Lunyolo. So kati ennaku endala zonna nga tugenda mu makereziya agalala nga basaba mu Luganda oba mu Luzungu.